Voini July ni som pakwa kumsang ni somni pali zirtop ni ani a in zawain chi baile vekule karen in man wangin thi nimin ni som paria thlasari kumsang ni somni pali chonu dar khatle minute somli vel khan power and electricity department athok lal Muansanga kumsom nga panga father of lal Muansanga model veng aizol chu electric current in aman wangin athi model veng atanga beng bana thudon danin lal Muansanga hi athok pui panen mimal hne na tanga complaint andon siam thaturin sai khama kona ankala achan pain an varanda light athatle thatlo en line karenin lomanin athita nia shiatani mita mutunom lo wangin karentin amandan che ashiat chiana ni lo lal Muansanga hi damdoin panpui ngal vat nima se an thlenpui chuana lo thi to a chanu dar khatle minute somlia thi nia tarlanani ama hi power and electricity department a hian master role in athoka voin chondar som pania vui aniyang Bangladesh University zirlai telung oilo nalantira mi paruk anthi Bangladesh in kumsang khazakwa somsari pakhata zalen na aswalaya anramta na beitu sipai chungtetan sarkar na za asomthum sarkarin a hau sakti to phutin ramchunga University zirlai ti chuan nor an huai hot nor huai hot na a boina chuaka zirlai paruk anthi to ani zirlai lung oilo te chuan kwata an siam dan chu thleibik nei ni ti in nalak konga ati tha piang lak chu an du dan ani ti antar langa zirlai ti hian University campus baka ramchung mun sang-sanga kongpuile rel kongdangin lung oilo na hi anlan tir bok he reservation policy hi Bangladesh Prime Minister nilai Sheikh Hasina thlop tu tetan ham thatna thlen ni in an soya he hi zalin na swal kha an party Awami League kai shwaina hnuaya nei ani wangani zalin na swal tu chungte tana sarkar na za asomthum hau ani na hi kumsang ni sompariat khan zirlai tenorna wangin ko chwana pomlawa mase thamasa khan Bangladesh High Court chuan he thutlok na hi sutle in kwata mandan chu apa nga yanga kalpuile turin ati Bangladesh Police chuan July ni sompanga thotani khan Dhaka University a inti boina achuak ti tar langin mi za chuangin hliaman twarti antar langa hemi nu hian Jahangir Nagar University a boina chuak le in mi somnga velbor liam twara nomle boka zirlai zinga kwata siamdan phungdu le dolowin kara boina hi achuak thinani Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chuan kumsa khazakwa somsari pakhat kuma ramtana zalen na swaltu te inpek na soilangin an mani machople thiltumte an kalsana an chungtele an nei zongjong te kalsanin zalen na swala indona tel turin anral thuam nei angte kengin an pen chuak te asoi anin pekna wangin za na sangber an phua eng political party po zom se za an phu reng ani ati Bangladesh University Grants Commission chuan sarkar le mimal enkol university te chu thule omma chu class kalpuilo turle an campus chunga chengte son chuak turina shiatir thunei to te chuan lung oilo nalantir wanga thiza thi mi paruk anni to a Dhaka Chattogram le Rangpura te tharum thona thlengti an soi inka hairot na pom turin Hamas leader an nor CIA director Gaza Strip Hamas political chief Yahya Sinwar chu anmile sate Israel nen indona ti topa inka hai puang tura rodna pom turin annorni in CIA director Bill Burns chuan asoi American intelligence official te chuan Sinwar hi khani uni sa lever engam bera abirumek ni in anringa Israel nena aninka hai puana tole tangin thlengdan chungchanga Hamas tana thutlukna siam tu bernia soi ani bok Israel ram tan ina Sinwara atan laya thuzo tober sinbet senior official lui micha kobi chuan tangin thleng chungchanga tuma in Sinwara thutlukna siama anin rol ngam lauti asoi Hamas roi to ni ma se thutlukna siam kunga rampon lama Hamas roi to te thuron angai thangai lawani atibok kobi chuan Sinwara hi underground tunnel abi ruklata wangin biak po hlei the anilawa Hamas dana thutlukna siam to ni wangin aremti na ngai zela hei wang hian in biak po aharsani na soi hei wang hian Israel e Hamas ten tang in thleng tura in biak na an nei po mason harsat pha ni na soi bok
heti lai hian Hamas lam hian Israelin Gaza Strip abe na chunzom zelawangin in ka haipon tura inbiak na tangin anin hnuk dok ti anlo soito ani IS in Omana mos beitu anni thu soi Oman khopui muskata sia Muslim moschu thotan ni zan khan fir fiakten anbeya mi paruk anthia liam somni pariat anumbok thizinga hian police pakhatatela security force te chuan mos beitu mi pathum te chu ankap hlum ve ngalani Islamic State IS fir fiak pol noya Sunni Muslim Jihadist Group chuan tholeni khan Oman mos beitu ni thuan soya an Telegram site a mos be live video pon runda ani IS hian Iraq Afghanistan le Pakistana sia ho mun poimo le an thillom na munte an lo be photo a Oman ai ro poi khoi na hi an la then ngai lo mos be na thizinga hian Pakistan mi pali le India mi pakhat an tela Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan he poi khoi na thleng hi adem thule thi chung te tor pui thua soi poi khoi tu te chuina konga Pakistan chuan Oman sarkar chu Atei anga puizel tur thua soi Oman hi Middle East rama po boruak thale himbe ramzinga soichina nia anrami pui hi maktadwai li point parukvel ni in za somli chuang chu foreign wa karania sarkar hian sa khosang rang zui tu omza thi atar langlawa mase US State Department chuan Oman mi puizinga za somkwa panga chu Muslim ni in hengzinga za asomli panga chu Sunni za asomli panga chu Ibadi le za panga chu Sia Muslim ti asoya mi pui za panga chu Hindu Buddhist te Christian te anni ve thung sarkar kumkalme ka OMB mangin Mizoram sarkar in cheng vaibel chezathum somruk pakhat puk to Mizoram sarkar chuan open market borrowing OMB mangin loan cheng vaibel che somkwa apuk le a sarkar kumkalme kumsangni somni pali tanga kumsangni somni panga a OMB mangin cheng nuai zathum somruk pakhat apuk to Thudon danin Mizoram sarkar in OMB manga sum apuk na tura ti tur te cho Reserve Bank of India RBI in anbuai puya OMB manga Mizoram sarkar in sumpuk tura zon thu July ni som pani kumsang ni somni pali khan RBI in ati chuak OMB manga sumpuk ani theinan RBI in state sarkar tan sumpuk tir theitur azonga financial institution ten anchang thina Mizoram sarkar sumpuk tur RBI chuan juni som paruk thole ni khana ti filani OMB manga sumpuk chu kum khata apung voi ni rul turania kum som atanga som panga vela sumpuk zongjong ru tlak ngaya apun na chu za pasare mo pariat vele mo ani sarkar sum kumkalme ka OMB manga sumpuk tur za tarwa man chu cheng vaibel sangkhat za somsarinia sarkar kumliam ta ain cheng vaibel che somthumina tlem zoka kumsangni somni pathumatanga kumsangni somni pali khan cheng vaibel che sangkhat zanhe puk tur arwa man ani Financial year kumsangni somni paliatanga kumsangni somni panga budget pharzoa Chief Minister Pulal do Oma Finance and Kultu chuan kumsangni somni paliatanga kumsangni somni panga chuan kumsangni somni pathumatanga kumsangni somni pali ayatem zok puk tora anda tho soirwalin puk torza dra manchu puk nge turti nani lo tho soi Mizoram sarkar chuan me kumsangni somni pali toplam khan kumin sarkar kumkalme ka tum khatna tan OMB mangin cheng vaibel che zahni alo puk to a jun thla cheng vaibel che somsari pakhat puk le in atum thumna tan cheng vaibel che somkwa apuk le ani Manipur boina chungchang even HRC a soichuak Extrajudicial Execution Victim Families Association EEV FAM le Human Rights Alert HRA ayo Human Rights Activist Bablu Loitang Bam chuan Totani khan Geneva a United Nations Human Rights Committee UN HRC ma a Manipur boina wanga mimaldik nei na twadan chungchang a soi Babu Loitang bam chuan sipai hne na thone na sang pek na Armed Force Special Powers Act AFSPA chungchang soilangin hedan wanga antwana sharing na an manchin Manipur Anti Repression Day voice somni nan man thota langa Manipur chunga hian hedan hi man chunzom alani ringa sipai ten hedan an man swalna nu chui to ten fin fa na thatak an nei thlap chungpo in Union Home Ministry chuan a sipai te chu ahum him thlat zel ni in a soi Manipur activist hian state chung boina chungchanga
Sarkar lai pui chu hma la thatok lawa puin Central Armed Force te chuan anti turanti lo wangin civil mi thi na pun pha a chile chin kara indo na chuak chu an thel mit zo lo nia angai thua soi loitang bam chuan AFSPA dan chu UNHRC kalphung nen ain mil lo wangin nol se du ti asoi ngal bok loitang bam chuan Manipur mi puite chu an dik na chanbo ra be sak an ni thu soin India sarkar chuan ami puite veng him tura amo phorna chu len zo lawa apu bok Manipur hi me kumsang ni somni pathuma tanga buai tran ni in twal chung buai na chuak wanga thi hi mi zani somthum an tling to a mi sing ruk chuang in an chen na munan chwa san to bok UNHRC a loitang bam thu soi hian state chung mi puite tor na chu khovel shia tirin mi pui dik na chanbo ra be na chu ti to pani theinan le mo phona langam turin thu nei tu te chu anorani Sikkim Minister Hlui Paudial Ruang Char ani Sikkim Minister Hlui RC Paudial chu ni kwaze ta bo nuin tholeni khana ruang chu Tista Canal Fulbaria Muni ti police chuan an puanga Paudial hi kumsom riat mi ni in kumsang kha zakwa somsari atanga kumsang kha zakwa somriat chawa Sikkim politics saming langsar takania Rising Sun Party din tu ani bok RC Paudial hian Sikkim Legislative Assembly masabira Deputy Speaker ni na chila heminhu hian Forest Minister po anile a Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang chuan RC Paudial chu awi takzeti soin politician senior le rorel thiam tak Sikkim sarkar ta na Atei na zona tholok tak ni in minister hial loni to tia soya julke gam party shwai tu ani atibok Paudial hi July ni sari khana chen na khwa chota singtam Pakyong district atangin chinshiat levina bawa Zong Turin Special Investigation Team SIT din ni in Tholeni Khan Siliguri Biala Testa Kenela arwang hi mu anitani Sikkim Police Officer pakhat chuan Paudial chu athom nohak le asanabuna tangin an shiati soin luitui chuan an charna hmuna hiana len thlanian shiat tho soya Police Officer hian nu chui na chu tho zel ani donani ati Jammu and Kashmir Doha a VDG le firfiakte anin kaple Jammu and Kashmir Doha district a thotani zana firfiak le sipaiting kana wanga sipai pali nunna anchan nuwa nilai ni khan firfiak te le village defense group VDG member te anin kaple official te chuan disa area malan khwa a nilai ni jing khanin kana hi thleng le ni nan soya thile liam report ro a umlo sipai te nena anin ka nuwa firfiak tan chia te zon na hi disa ram noya tho chunzom zelania nilai ni jingdar ni vel khan VDG member te hian panchan bata bula firfiak te che tla hi mu in anin ka pani ma se khwa thim ema wangin du angin an che theilawa he hirem changa mangin firfiak te hi an bibole man ni in an soi Jammu and Kashmir hian firfiak le security force te in be na thleng fo thina kumthum chungin firfiak te nen anin be na security force mi le saza som pakwa an thi to a heng in be na thleng zinga za asomli chuang hi Jammu division chunga thleng ani Jammu and Kashmir hian ven himna thoktur hian army baka Central Reserve Police Force CRPF sipai sing ruk chuang velda anni Mumbai Airport a loader nadil tu sing ni sanga chuang pungkhom Mumbai Airport a Tholeni Khan Airport loader lagna tura Air India Airport Services Limited recruitment drive nei na nadil tu inlan an tamlu tuka innek buai pal athlen lo thon khopin an airport loader lak tur hi cheng sing ni atanga cheng sing ni sanga lo turan nia overtime allowance tenen chuan thlakata hian cheng sing thum chuang an lo the ni naruak hi sang ni zani som paruk omin adil tu hi sing ni sanga an chuang ani dil ton tamwangin walk interview nei tur poin an nga ri ngai hlea mitam tak chuan dar kar engamoza thil eimu mal lovin an nga kani airport loader hi aircraft a bungrolot le unload na baka baggage belt le ram tractor te an enkola aircraft pakhat thian an bungrwa le eitur supply vel boy pui turin loader hi atlembera pangatal an mamo thina Thochani po khan Gujarata Baraj districta Ankeswara private farm in Thoktumi somalak na tura po dil to mi sang khazaria zet anoma office pan na konga anin nek na salhea anin nek na hian railing po chimpha a masil hiam nai ro anom lo hlawani
ram chunga na nei lo an pun zela wangin na ruak dil tu an tam chho zela airport loader dil thei po hi class 10 pass chin ti ani lain dil tu zinga hian master degree nei po tam tak an tel ani Trump pa be tu ten thlop ta vek Republican Party convention nei na kumsang ni somni pali Republican nomination atan Donald Trump an anhe to te chuan pakhatte te in Trump pa fakna an soi Trump pa chuan ail pui thin te Nikki Haley Ron DeSantis le Vivek Ramaswamy tena a candidacy an pomzia an soi chunui varvar chungin alo thlirani chiang taka soin bulchan kadu chu Donald Trump hi ka thlo burani ti in Haley UN ambassador hlui Trump anena in beber to chuan soi Milwaukee evena unity do na wangin Trump chuan thu soi tura angen tho soi zui boka kanram tan liao Donald Trump kan thlop ngai ti in Haley chuan a soi Haley hian mei thladei to khan Trump a vote tur tholo puang to a mase to na Milwaukee a thu soi chu chiang taka Republican nominee a thlop tur zia a soilan chian na berangai ani Haley chu Republican chen khatte chuan an lom lo thunga na taka Trump a ne ngei tuma campaign kalpui waka wangin ngaidam harsa anti thunga Trump chu president ni turin mental stamina anem ti te thlenga lo be to tu ani thu soi tura podium a panlai point mi chen khatte chuan lo au khumin an lo bu boka aphuni ti in Gregory Switzer Texas a conservative activist chuan a soya presidential nomination race a achak don lo ti in thechungin atop sandu mai lo rei lutuka atop thlengin Trump pa kai noya soite chu thil du om lo lam vekani ti in Matt Bumela Washington State delegate chuan a soibok Haley chuan ama thlop tu te chu Trump a vote rangenin Trump vote turin Trump anena za angai dani nang ne kherangai lo keima ang hian vote mai ro utin ngen na asiamani zanin hi kanin lungrual zanani ti in New Hampshire State Senator William Gannon Haley delegate ni to chuan a soya Trump chuan thu soi tura Haley asom chu thutlung na dik tak asiamani ti in a soi primary a pathumna Florida Governor Ron DeSantis chu mi puitena an lomber ani thunga athu soina conservative social issue sang te soin lom a hlo lea mi puite chu Trump a thlop bur turangenin kantinwal thelo America kantinwal thelo ti in DeSantis chuan a soi chumai ba ka Biden a kumchung chang chu soin commander in chief ni khata dar kar somni pali le kar khatani saria mashwai thei kan mamoni ti in a soibok Daniel Willis kum somni pangale ka upa Delaware Young Republicans chair chuan DeSantis le Haley te chuan Trump supporter tinena aninkara khi oma le ando kai fela angai tho soibok Republican convention nei na hian campaign point sang le ramria immigrants lotte crime le Biden ne ani theina na malak na to sang te soi ho ani Texas a US Senator Ted Cruz chuan United States in Runa tok tia soin Dr. Ben Carson point Democrats te chu constitution pothera apu bok delegates te chuan party chunga ngai dani nang lowanga intention na omte chu da thain President Biden ne ani theinan tha thoni sentia atopa chuan Republicans vek kan ni ti in Georgia delegate Pam Lightsey chuan soya November tha a US presidential election a lungrwala chetlak antum ani Zofa tenuna khoya tangin nge ei rukna lolu Reverend Dr. Zai chona hlondo kanrama rorel na thar kan melsian ngai lo alo pianga kanzo sap missionary le British hoto te thuron oilovin India milembia kanti mai te rorel na hnuaya kumsang ka zakwa somli pasaria kan lo luta namdang te obbe na hnuaya lutin Assam State hnuaya District Council pakhat Lusai Hills District Council angin kan oma kumsang ka zakwa somnga pali khan Lusai Hills District Council chu Mizo District Council a thla ka lo nia kumsang ka zakwa somsari panhia chuan Mizoram Union Territory a puan kan lo ni le a kumsang ka zakwa somriat pasaria Mizoram State a hlan kai kan lo ni le ta ni hero rel na hi democracy mi puite siam le mi puite ta tia vu amanga siamania chu democracy a chuan party politics mangin ro rel na kan siama party MLA tling tamberin sarkar na an siama anei tu ni nan changa party mal MLA ten an sarkar na siam tura an dailo point party dang tinen zom point an siam thin chu party politics le sarkar changa corruption lo dan le intran dan kan soidona tuna chuan chipchiar takin kan soiri lawang zofa te chen naram kan ram zoram chu India ram chunga rinlu kan nia
India ro rel na hnuaia kan kuna tang chia chuan sum le pai chu ke ma ni kutzala atlaveta a tangka sum ngai nat na thlem na hlom tak chu kan do kana aroin chop tarup maya chung ro rel na dang dai kan pi le pu te huna kan la mer shat ngai lo chu kan mang tran ta a chu ro rel na kan chunga lo tlata chu kan mang thiam lawa kan do zo lawa sum pathiana chuan kan zo nun moi ron chiatana kan christiana po ati chiai na tidal tran ta ni milem biate nan thupui berle an pathian sum chuan kan nun chung rilber aron lo tran ta ni he ei rukna corruption hian politician le sarkar na thoktia bu khwar masa kan ti thei ome engtinia politician tia corruption lo ti in kan zot nge yang india ram politics chu sum manga khel ani tlang puya politics a innam noi tur chuan sum nei angaya sum nei lo point sum nei te mangin politics khel angai tlang pui atoi zong in sum mangin lalle thunei na in chu angai te thin ti na ni lalle thunei nan lo chan chuan sarkar sum lo lu chu an kutzala alo tlata a an politics khel an hlo ting tai mutia sum ele theidan tur chu an zong tamai thina ni shwai tu te chau ni lovin an ma ni pui tu te po in sum mule nei theidan an ngai to ta zela chutiang chuan mani tho chwa ni mia lo sum nei du na le chakna party politics khel chu lo piang ta ani chuwang chuan ei rukna corruption trouble chu party politics hi ni ti la kan soi swal tam lawang chu party politics chuan sum chau ni lovin thunei na diklo taka manga achang tur le aphu jok ten an chantur changlovin an midu sak zong te chanvo thajok pek du na te lo piang ta zelani apani na chuan corruption trouble chu sarkar na thokten ni kan ti theang district council noya chuan sarkar na traw alo chita engke mai chu sarkar na anga kalpuin sarkar na thokte po kan lo pung ta thur thur maya department sang sang te alo piang zela chung department sang sang te kuta chuan sum khoi tur tam tak alo omta a kan do kana sum lo lu thur thur tamai chu aman dan tur te ruwa man alo ngaya kanen ton le min en kol tu te ei ruk tur zong le ei ruk dan thiam em mai te ti dan en ton tur chu alo in chop ta zela zofa te somi ti dan zirlama chuan kan lo duai lo na samai sia an ma ni aya in ti dan pori lo te chungin kan thiam te zoke moti mai tur lo ni ta sarkar na thokte chuan an khabi lo ba ka side income turan zonga side income kha corruption ei ruk na ni ti po an ngai to alo an lo ba ka poisa lak lo tur ei ruk turom lo chuan keini chu kan chana thavak lote an ti tadai thina ni chu chuwang chuan corruption bul chu sarkar na tho dan dik lo atanga lo in chan ani ti na ni mi poite point corruption lo lu na bul chu kan shia an mani party politics khelte nge nge point an chelawani lo party politics atanga sarkar na chu kalani tlat wangin sarkar na thokte po angong lo theilo lasiam to te point la in he corruption chungchang hi an lo phua chuak ta hiala koran suma hima sarkar suma him si lo ti in chuwang chuan kanrama corruption alo lu dan chu kan shia tuna om mek dan po kan shia ti bo po kan du tlang corruption tuna chuan bo chu soilo azwal zel siani kan chief minister lui puholan corruption chu azunga phoya phorowa hal turati hi ataka thlentir tur chuan engtinge kan ti ta kang party politics a azung ber chu thia angai ti na ni mayem bengsik me win ngai to anai sengang u achin felnan debate ni lovin a chhuia chhui ZPM legal department chuan thubuai pathum ropeway and skywalk irregularities in the construction of ropeway and skywalk Nabat Sumanga School Cheithat misappropriation of Nabat loan for renovation of schools in Mizoram le Lengpui Airport Cheithat mismanagement in the renovation works of Lengpui Airport Chungchang CBI Chuitir Turangin na Nilai ni Khan Lok Aikta chairman ne na antheluta Mizoram Sarkarin consent apek ngal anrin thon soi ngal bok CBI ne na general consent pek chungchanga thuin chu omme kara hetia CBI Chuitir Tura thubai pathum thelu ahan nita hian debate boy ngai lovin thu in chu me khi aron ti chiang mai don ta ti na ni ome enga mo thu in chu om changa debate soirik le ringot mai hi achin felna ni shan lawa debate or te thiam ne thiam lo en na mai ni a thubai chin felna na man tlak lo zia po political party sang ten debate motion Mizoram ma son na tur chungchanga in khan puya pianga election campaign debate an nei thin hian kumheile chen ramzim te mishing claim te omna mason na twan ting eile bara in tawdel na taknyal po an la thlentir theilo dana tang hian alang chiang to ni
chu wangin debate buang bar lovin a chhui nga hi chu chhui tir zung mai la thubwa hi chingfel zung ila ei rung na dang lo piang le theitur po atomim deuh ma na ropeway le skywalk hi India Sarkar in tourism promote nana adwan swades darshan scheme SD 1.0 nuaya Mizoram in project patni amua pakhat jok development of eco adventure circuit 2016 to 2017 aizol ropoi chip kho pop leng pui chal tlang sakor mui toy tlang muthi berotlang Ministerial airfield mui fangami khania ropoi hi chaltlang le durtlang in karami turni in skywalk hi sakor mui toy tlanga ani ve thunga ropoi le skywalk chungchang hian soi hlo deuh bika hemi ruala component dangte po khi tun thlenga thozo fel tak lani lo ani hloma ropoi le skywalk chau chhuitir lo hian eco adventure circuit noi mi hi awain chhuitir vek lo ni se acha ome phirin kumsom kwa antling phir dai lawale lalching puya mi sonveng aizol te hi phir annia nimin ni somparia thlasari kumsang ni somni pali ni nga ni khan kumsom kwa antlinga chungkhat laina tinen anlo mani phir dai lawale lalching puya ti hian nupui fanau nei ve in mi sonveng hlun annia in chen omin an oma phir dai lawa hian anupuya sun to thung phiran ni ange in aninang lea khovela phirzinga ladam dun upaber anni mai lo mo anni ai upa shiat kan nem ai kalak the huna top don ta Mizoram Sarkar noya na thokte ta na ai kalak the hun chu nimin ni sompria thasari kumsang ni somni pali ni nga ni khana top ta a heti la hian ai kalla te zinga ngai na thiam bik anom don lo Council of Minister thutluk na angin Department of Personnel and Administrative Reforms DPNAR Secretary puke lal thomoy chuan juni sompakwa kumsang ni somni pali khan office memorandum ati chuaka sarkar na thok ai kalla te choni somthum ralma a anna chunjom turashia tirni in nazom lote chu dan lova chol unauthorized absence a ngai anni dona nimin kha office memorandum ti chhuatanga ni somthumna ani ai kalla te chungchang atulanga mala a bozui turin DPNAR Secretary chuan Department Office how to te Asia tira an bozui dan compliance report chu shatirna chu atanga ni somli panga chungin DPAR ARW wa thelu turin ati ai kal lamek na thokzui theilo le du lote tan CCS pension rules 1972 angin voluntary retirement invalid pension le compulsory retirement te dil le pek thei ani dona dana umsa anga chol theilo te tan special voluntary retirement scheme siam tum ani ai kal la te zinga ngai na thiambik anom don lawa an na akal thengang to lo le kal pe to lo te chu sarkarin antana ruwa manna asia manga an chol angai don join NGO ten August ni som pathum thleng minister pathum an ngai chang don nimin khan NGO pakwa telna join NGOs chongte chuan longtlai press club a thuthar thedar tu te komin Mizoram Sarkara minister pathum te hne nangin na an thlen toin omzia nei lo wanga an lungoi lo thule thatharogas ni som pathum thlengai chanan tum thule hemin huwa atul chuan na zoka sarkar nor an tum thuan soye chanchin bumi te an komna me ni riat ni kwa kumsang ni somni pali khanai zola kalin join NGO shwai tu ten PWD health le home minister te muin mamo tam tak an nei zinga an mamo zwal tak chau ngai poimo saktura an ngen na chuan vo ini thlengin ngai saka lolo ni in an soya shia thiam har anti in ngai saklo na le in thliar na ang hiala an ngai thuan soye join NGO shwai tu te chuan chongte khochung bi ka ringot po mishing singkhat sang thum zali somli paria tomin police in dailo na lian le ni in an soya tun din huna chongte police station a om theiturati mi somni palia mi paruk chau an oma constable phei chu pakhat chia omni in an soye Home Minister nena police an mobile thuan thlen chuan omziala nei lo ni in an soye Community Health Center chongte hnuaya mishing singni sangli zakwa somthum pakwa omin manrua chi sangshanga atlabalin thoktunin dailo leti an soya thildang engamuza jinga doctor pakhatal da belturan ngen na chuan ngai vena hlo lovin juni rukum sangni somni palia doctor somthum panga lak thar jinga chongte ya da tur ruaman ani velo chu sia thiam har anti thon soya CHC chongte ya thoktu om thei turangai mi somli paruk ani lain
tun din muna mi somni pani chau anom thun soibok saski hnuaia chongte khuchunga kongpui siam thatura ti chu na mumal taka tho omlo ni in join NGO chongte hruai tu te chuan an soya tun thlani somni pani hi he na zo fel hun tura an ti ni lain waterbound mekadam WBM taknyal po pha zo alani lawa an pha sa po ro sur wangle manrua thalo man wangin a chedeu vekto ni in an soibok tunin muna chongte le diltlang soutin kar le chongte le lungleing kar chu lir theitan kalhar sa khopina chiati join NGO chongte hruai tu te chuan an soilang telbok join NGO chongte hruai tu te chuan sarkara an mamole har satnan thlen to te chu August ni som pathum kumsang ni somni pali thleng malak na ngai chan phot an tum thule hemin huwa malak na lung oina ang an mulo ni chuan na zo ka sarkar nor an tum thuan soi join NGO chongte hruai tu te chuan hun kal to ha sarkara an thil thlen china te in bumna anga ngai thei thok tu da belle thil danga an lo tong fo thin to tian soya mishing muturom lo thok tu da bel ang chi te re lo te thoka mun danga lak chwali ang chi te an lo tok fo thin chu in zalo na le in mu sit na nga an ngai thuan soi tel bok zirlai bu chungchanga education minister mu nimin ni sompariat thasari kumsang ni somni pali ni nga ni khan MPYCC hruai tu te chuan school education minister an muwa sarkar school zirlai bu in deilo na arang theng bera mala a lekhabu nei kim lo te ne na pivat turangen na an the lut MPYCC chuan thu chua atarlan ani danin ni sompanga thasari kumsang ni somni pali thotan ni tangkhan Mizoram school sang te chuan tram exam ma saberan tana heta hian sarkar school primary le middle school government aided zirlai bu ladong kimlo school sangkha jani somsari chuang an la om hi congress thalai chuan puyati in Mizoram zirna sopchiana na satak khenga congress thalai chuan anga yani Mizoram zirlai te ma khungai takama la thin MZP chuan samagra nuaya middle school le primary school a zirlai bu ladong kimlo atarlan danin school sangkha jani somsari primary school zanga somriat pakhat le middle school zaruk somriat pakwa anloma Aizol district a zirlai bu ladon kimlo na school zathum pakwa primary school za somsari pathum middle school za somthum paruk Aizol municipal corporation huam chunga school te congress thalai chuan azir chianga IMC area B ka zirlai bu donglo school za chuang zet an la oma heng school alu tam tak chuan exam an nei to laya zirlai bu an la nei lo chu buai thlak an ti in exam in bua saidan harsa an ti hlea school tam taka zirlai bu hlui dap chopin zirtirna pek an ni hlom ani printing and stationery department lam chuan education department lamin order an siamang zat an chutnuwa zirlai bu in deilo le dongkim lawan lo om hi education minister in a department chan an he lo ziale zirlai te ba ka sarkar school te angai to lo ti ati chiang hlia congress thalai chuan an ngaya no pangle school za zir chiang masalovin lekhabon order top ti alang chiang hlia education minister in zirlai bu chut dan chu sarkar kal to ti dan nen ei nang renga ti chuan alaka be se na thar kalpung thar aum lo zia ti chianga congress thalai chuan angai education minister hiana mo phurna hlen lawa zirlai bu in dailo chungchanga engma in soifia theilawa printing and stationery department le SCERT ho tu te a in soifia tir hian a department chan achian lo zia alantir ba ka department dangte ne na an tho ho na thaloti potar langchiang hlia congress thalai chuan angai bok education department noya hian ZPM sarkar nuwa kumin kumsang ni somni pali kumtir lam khan question leak out alo om to ba ka casualty charlak chungchanga po thilfel lo le soisep atam hlia heng thilfel lo thleng fo hi education minister hian amowa ngai lo ni om takin atong chuak du lawa zirlai te har satna to sukyang tura engtik lai po om tura ngai education minister in har satna sutkian ani theina tura ama mutum MZP hruai tu te po no te birthday chuan lama amudu lo te hian Mizoram zirna sopchiat vek apoi saklo ziale MZP hruai tu te le zirlai te za lo na congress thalai chuan anga yani printing and stationery minister pu F Roding Lianan MZP hruai tu ten hena zirlai te har satna shithiama zirlai bu chut ani ngal theinan ama department sumatanga zirlai bu chut ngal wat ani tor thualo soilain education minister chuan zirlai buda ilo chutna mantur chief minister a soipuiti a soile loisi hian an thu
ain mulo baka an tho hona chhelia Congress thalai chuan angaya Education Minister pu wanlal thana aya Printing and Stationery Minister pu Roding liana chu Mizoram zirna le zirlai te ma khongai to minister ani zok zia le Education Minister hian a department chan an helo zia soimam tum lovin bidang kuta hlan ngam zok turin MPYCC chuan angen First term exam an nei mek laya zirlai ten zirlai bon la dong kim lo hian Education Minister chak lo zia chiang takin atar langa Congress thalai chuan angaya social media vela lar khela talmai mai lawa midang ne na mo phurna hlana a minister ni na cholsan ngam turin Congress thalai chuan a phutani Dawt hal program siam don Mizo National Youth Front MNF headquarters aizol chuan voini som pakwa thasari kumsang ni somni pali zirtop ni chhundar som pani hian ZPM sarkar dot soi hal program wana pa hol kota an mangdon MNF president Purobat Romoya roite MLA chuan July ni som panga kumsang ni somni pali thotan ni khan an party office a thu soin ZPM sarkara thudik lo soi alwar nia soin MNF in dot hal program siam an tum tholo soi to a Purobat Romoya roite chuan ZPM a an ho tu ten team na nei mi alovin an sarkar ma le an sarkar nuwa po mi puidot an shil na sa a hei kan nam le sa khwana ta na that lo wangin mi puite thudik shil konga MNF ten na sale zwala tanla ka trula tia mi point thudik an sha theinan ZPM sarkar ho tu te dot soi sang video le hard copy te puang chuak turin dot hal program an siam don thu a puang ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei ti chuni e